Luia whawhetai he eiki ko mahaloto fia ke whaia whamalo ma whawhetai. E o tua mafi ko e uhi ko e whakakoloa mo ui ko whai ma tau tolu. Ka ngā karistiane o ke whaata he whiawhi ko e ni. Ka ke me amai ki he polo kalama ko e ni me God be glorified ministry me sene Australia. O ku mātaritari e loto whiawhia e toko taha ko toa pē. Ke tau kau ngā kau whakataha i he vahe mo e whakawhanongo ki he wholofola ko e ni ka e uma a ko e kaweinga whoki o tau ke i lere ai hange ko ia na e ka mata heu ko o si ko e kaweinga ko ki he whamiri. O kui whai au pito ai tokanga i e ngahi a ko e ni ko e kaweinga mahu inga au pito e ni ke tau whaiha tau whamama o ki ai i e ngahi a ko e ni. Ko e uhi e kui ai e ngahi tukuaki, ai mau e ngahi whamiri lahi mo e alu ai to utupu mi ho nau ngahi whamiri o nau hu ki tua o whai e ngahi ulungaanga o ku tae whe unga mo e nofo koe ai society. Pia lahi ai e ngahi tukuaki o ku lahi ange taime mātua i e nau alo ngā ue paanga ka e tunoa i e whanau pe ari e kina ki nau tolu i api pe taimi lahi nau nofo pe mo e whanga kui ka ku i kai ke nau wongo ngō fua ki nau tolu ia ki he whanga kui. Tapuang moho eiki. Pe a koia o ku whai ai e whakaukau ke whai hatalatala noa whekau aki pe moe ngahi au sia i he tawha aki ki he nofo whamiri ke tau whiako aki ai pe tau siofi ai ho tau ngahi whamiri ko e hae ngahi mata vai o ku hoko ke a tengi nau tolu ho tau ngahi whamiri i he ngahi aho whaka osi koe ne kuonga. Tau ilo foki o ku tohi e wholofola kua kovi ai ngahi aho. Ka tau ngaue aonga ake whainga maari e kotoa pē i e ngahi aho ko e ni. Ke tau turi, ke tau ngaue aonga ake whainga maari e he tapa kotoa pē o e mo ui i he tau whakafo i tui, tau nofo mo tau ngahi whamiri i e ngahi aho ko e ni, ko e hae ngahi mea te tau whai ke a siri ai hane laka ki mua ai whamiri i he ngahi aho ko e ni. Pea ko ia o kou whakaamu kai te utoi fu whakaloloa, ka uhanga whaiha ki i lotu ke tataki aki tau tolu he whiawhi ko e ni ki he taloni o e kelesi. E ki umau whakawhetai, whakamalo, umau tuku ai koloria, whakaapa, a langi kotoa pē, ke o au pē ia e tamai i he huawha o aloko sisu kalaisi. Mau whakawhetai ki he awhiona, ko hui ko e hulu whau ho o kelesi ki he e mau mea kotoa pē. Pea mo oni au pito o wholofola, ko e mau mo ui tu unga i he kelesi ata pē ai awhiona. Ko e mea ofa i a awhiona ma mau tolu he taimi ko e ni tu unga pē i he e mau tui. Na i kai au pito ko hatu unga i a mau ngahi ngāue lelei, te ria na mau wha pole ai. Kai whakawheta i e tamai ko ke ngahui ki mau tolu i a kalaisi su. Ke mau mā teu wai ki e ngahi ngā ua lelei kotoa pē na ke osi toka teu ke mau fō wai i he ngahi aho ko e ni. Tua ko lotu ia ki ho awhi o toko ni e polo kalama ko e ni. Whakawhea pē lau maari e mā one a Fiona. Ke hoko mai koe o kau i he whakatala noa ko e ni. Huluni ho lau maari e, pea ke omi ho ngahi lea loti ki ho mangutu, ke talaki aki ai wholofola o whakawhekau aki ki he kaweinga ko e ni, pea ke langi ia ata pe ai a Fiona i e huafa ho aloko kalaisi ko ho mau whakamo ui. Ameni. Ko whamalo ki a te koe linta, no tuku mai whainga maari e ko e ni ki a te au, ke u whai ai ki i whakaeke ko e ni ki a te koe. Pea ko hūwhanga tupehe ngai tala whakatapu o sono whai, kai ata ke kamata
ai whakawhehu i mo e whakatala noa ko eni e whai i he whiawhi ko eni. Ko kore peki a te ko e rinta ke kātaki, ka ke whamatala mai ngeha ki i pui tua o whekau mo koe. I he whiawhi ko eni, whawheta i he eiki. Malo mo siana ko hoku ingoa ko linta tu laktau pea ko au na ku mau se paniti i he iti sema o tahiwa noa aia ko hoku tau taha walu ia. Te keike ko whanonga he waha e taha walu ke tahiwa kau teike hoko tahiwa ko tau taha walu ia. Pe au mau se paniti ai ki hoku huse paniti ai a koutui i he taimi ko ni na i he waha tau mei ofi peka te au i he waha tau tahiwa ki he wanoa. Ai ana ma fukei ki au pito he taimi ko ni pea osi he mamali pea manofo atu o whae nofo atu o osi e tau e taha ua e manofo, mo manofo ta e whanau, te keike mau hama whanau. Pea manofo ko ia, pea hanga lewa e otua o whakoloa aki hok manawa e maki tahine lahi i Novema ua noa wa. Pea ne toi whakoloa aki hok manawa ai ki Tamasii whika ua i epeleli ia ua noa wha. Pako whawheta i eke eiki ko hui neongo na ma whanonga atu e fuwa i hala loa kai ke aha ma whanau kai whawheta i ko hui ko ne kelesi pe na e lava ke ne toi hanga ai o whakakoloa aki hok manawa e ongo ki whanau ko ni o lava ai ke hoko ko hawha e. Pako whawheta i eke eiki pe ai kai ke ngata ai, na toi hanga he ki o whakaata ke o mai haongo toi ki i whanau e toko ua ke tauhi. Ai a ko ki whanau e nia hok tunga ane na e mate i tonga. Ko tunga ane ni o hoko ko ia te au. Pea i he taimi ko na e malolo ai i he ua noa taha ua. Ko ne lea tuku ia ki ono hoa ke o mai pe e na ongo ki tamai ki na e toko ua he taimi ko ia ki a te au. Ko hui ke hoko atu hono tauhi mono a ko iki na ua. Pea o mai e ki tamau e ki ko ni na e kei tau wono he taimi ko ia pea mo ki kaunanga na e kei tau nima he taimi ko ia. Pea malau pe ko whakatokolahi e ma whanau. Aia ko whanau o ko tauhi he ngai aho ko ni ko toko wha o toko ua whewhine pea toko ua tangata. Pea ko whawheta i eiki eiki. Malo. E whawheta i ki rinta ho whakamatala whakaafu ofa. Pea i he whunga ko whakamatala o au ke whuwaha a tau. Ko pehe ko e tau e hongo fulu maua na amo kei nofo ai i o monofo mari kana i kai peha amo whanau. Pea i e kusi o atu ki e fuwheo i ko eni e ko whakakaukau ko e kakai tangata. O ku iai e taimi, o ku nau whaamu ki nau tolu ia ke iaha nau whanau. Pea ko e taha ia ngahi mau anga ngahi whamiri ni ihi, ko e uhi, ko e fūtari au pito a e huse pāniti ia ki a whakakoloa ho na manawa. Pea a ua tuai pe ki he taimi ia, ko hoko e ngahi mau ia ho na wā. Pea na iku o na takitaha maana. Ka e ku whanongo ki o whakamatala, ki e fuutau lahi pehe, kai kei o whaki pe o tua i ho o monofo whamiri. O i ka iai ke hoko ha mau, pea i ka iai ke iahi a ngahi whakakaukau e taime taha o whakaukau pe ki na ua ial o na whelo toi pe ke na takitaha maana o takitaha kumiha na whanau. Ka koki moua
na mo kātaki pe mo tu upe o ikai ke iai ha paloparema e hoko mai ke osi ai a homoki i api ka i kua whakakakato e palani ai otua ko ene o mai haki i whanau ki homo manawa. Pea koe o kou whiawhehu i ai kia te koe. Koe haha mea nei ke i puke fuoloa ai ho o mo nofo family neo ngoi futa uloa ko eni na mo nofo ai na mo ke expect pe e iai pe o mo whanau. Malo musiana ko tali pe ki ai ko tui pe ko kelesi pe mo ofa pe o tua na la vai ke ma ke nofo frataha ai he futa uloa ko ne taha ua te ke ia ma whanau. Pea ko tui ko kelesi a tata pe o tua he ko e whanonga whaingata ana mawhai. Ko uhi ko e neanga e mamali na kai ke mamaheni ki maua. Na tupu au i tonga pe tupu e Hawaii a Steleliani ka ko uhinga e mamali ko e whakamatua. Ka na kai ke mamaheni. Pea i kai ke ngata he ma kei iki ka mamali mai o kai ke mafumaheni ki maua ia. Pea toe amoat e maha ukoe o mali toe ta ulo ai to nofo maua he futa ai e taha ua kai ke aha ma whanau. Pea ko tui ko ngahi wa i hala whainga taa pehe ka pau e kai pe a e ki ia pe mo ene kelesi. He kai ke aha taha ia e kuna mai i ngai futa o ko ia. Ka kou whawhetai lahi ko hui ko kelesi a tata pea o tua na ama nofo mai ai o ne ke hanga puke ke tu mau e manofo mali ko hui pe ko ofa ma tata pe o tua pe ma nofo ko na nofo frataha pe pe mo family ho koa pe o lava me ta e ua nai ma ki tolu pe hanga leva e ki o frata ki maua ke ma toi alu ke feitu e taha hoko ato e mako pe i he neongo na e loto tamai ho koa ke manofo pe o ako i seneni. Ka na e vili pe o koa ke ma alu. Pa koe mea lahi na e whaka a moi ke ma alu. Ko hiko ne sio pe nei ke anga ko e ma anga e ma mali. O ma fie ma o e ma waha taimi. O ma ua pe ke ma get to know each other. Kono i ngahe na ke ma maheni mahe anga ko e ma kamata. Pa koe vai taimi ko na ma alu ai ko he mako. Ko taimi ako ma toki ako ai ke ma get to know each other. Ke ne ilo lelei e ia au, pau ilo lelei e au ia. He taimi ko koe na ma alu ai o mama o me family. Pea lava leva ke develop ai mea koe ofa ia tek maua. Pea o kou whakamooni e kua usia. Taim lahi o tau pehe koe o wha o mau pe ia kau mea hango mātua ki mua pa na toki mali. Ka ihe ku wa usia koe a aku. O ku lava pe o toi develop ai mea koe o wha ia whainga situation na e whakamātua ai mali ia koe ke na maheni. Ka kua pau ke na whiohi one on one. Pea na iha whahinga environment ko ki na ua peka e lava ke na tau ataina pe lava o develop ai fi o faaki pe lava ke na fe chas aki e na mo ui ko uhi foki he ko e na toki maheni pe ia pe ko mea ko na hoko ko ka tek maua na hoko e mamawahe ko me api ke maako ai ke ma fe ilongaki ke tek maua pe lava o develop ai mea ko fi o faaki a tek maua pea ma alu o whianga hangai, pea mo ngai whainga taa. Kau hi foki, ma ke iki maua e te kei ke osi haako hatahi a maua ke mauha makaria ke matoki alu maua ko ia o whainga ke develop e ma moui, ma alu o whainga ke maako. Pea ma kamata i te iwi, pea ma huai ke university. Ko ngahi taimi whangalonga taa ia he ma moui, he ko taimi na maako ai ke ma independenti pe. Ka he taimi tatau ko to taimi na maako ai ke ma whaka whalala ka kato ki e eiki. I he taimi ko to hape.
Pea neongo e whainga taa e mawhono ngā, kana e kai ke aha taimi nau sio e li aki e ki maua he eiki. Amen. Ka ngai taimi a ko sio ai e tō tawa aki a eiki, e ne faithful ka te maua e ngai tau koni. Pea maalo o whai e mako, na kai ke maungo i e maua ia, o ku mawhuwhi e mau vivili ha ma whanau. Ko hi he ku ma kei mo ua maua ia i he ako. Ka koe taimi koe na ma whoki mai ke tongan community, na toki o ngoi ai koe e whie mau vivili koe ke iai koe hak whanau. Ko hi koe taimi koto ape, ko whetau laki atu ma whine motu ape, hau ha whine motu a whakatala noa mai ka te au he lotu poa, koe nau lea ape ia. Ko iai haki i mea, he, peo talangi i kaita mai si, whaka ofa mo oni ko koe. Koe pehe ke si nofo pehe, ke si o ke toko taha, whaka ofa au pito o mo ui ka kai ke aha o whanau. Pea koe mea ia na e whehanga hangai mo ui he taimi kotoa. Ai mea kono, ko whetau laki pe mua taha koe eke ai pe, te kai pe ke aha ki mea ia, masi mea whaka ofa lahi mo ni ko koe. Ai ake ke whenga ia ke ia o whanau, na whaiwhai ko li aki koe he hoa, ko ngai mea ia na ko fru ko he ku mo ui. Pea neongo na kata pe au ia mo mea kai loto ia te au. Na ia whenga broken heart ia te au. Pea whahau mau peki api o nofo ai o tangi ke he eiki. Pea what's wrong koe ke ne hanga ia o mai hak whanau. Ko taimia ko na wongo ia ko e fufi e mao ko ha whanau. Ko hinga ko wongo i. Ko mea ia ai mai pe ia e taha ko toa ka te au. Ko kai ko ke iai ko hak whanau. Pea wao ke taimi e ma foki ki tonga. Toi kovi anga ia toi mea tatau pe hoko. Ko whetau laki ai pe mo e taha ko toa ko ai mai ai pe. E whakaku aha o whenga ke ia o whanau. O ko wango iau hange koe. Ka pau na ko au na upule i e whanau, ko fuoloa i e whanau. Ka i he anga e lea koe kakai, o ko hange ia koe ko au e nia ke upule i au ke ia hak whanau. Ka koe e ki pe ia nane awhio i hoku loto, e whaka amu ke ia hak whanau. Ka koe o tua pe ia taha upule ke o maha te whanau pe i kai. Pe au ke taimi, kua fuoloa e mano fō kai ke hama whanau. Ko whakau kau ka te au. Ko tui pe o ku fufi e mau hoku hoa o ku iha ne whanau. Pe kai ke mo uisi o kita. Ke usi o pe au ia ka te au. Ka koutou au ia maha ko au ia o tai whanau. Ka koutou au ia o ku fie mau hoku hoa o ku iha ne whanau. Pena ia aho e taha nau kole ki ai. Pe lava mua ke mao ka ki feitu longo noa. Pea ne hanga lewa o whakauli i au o mao ki matata. O matangu tuai pe au leang e lewa ki ai. Kou tui pe o kua fuolo a tau e tamali kai pe ke hata whanau. Pa kou ilo pe au ka te koe o kou tui pe o ke fie mau ke iai ha whanau. Pea koe ke loto au ia ke hanga puke koe. He koe ke loto au ke mo isi o kita. Kou tui pe o ke fie mau ha whanau. Pea ko whakaata atu i he aho koe ni, e ka o ke os whakaamu koe ke aho whanau, o ko lava pe au ke tatak taha maana, ka ke alu ko kumi hao whanau. Pea ko au ia koe ke ilo au ia pe te utoe mali pe i kai, ka ko ku whai pe au ia ko hui ko whakaamu pe au ke mau hao whanau. Pea nā ko o vale he lea maho koa, tamai ho koa ka te au, ke ilo ke mau inga ange koe ka te au i ha whanau. Pea koe palo mesi at kia te kohe ahoni. Hei kai pe ke wangali aki koe o tatau ai pe. Tatau ai pe ka iaha ta whanau. Tatau ai pe ka kai kia ta whanau. Teu kei tauhi koe. Pea teu kei tauhi anga tonu kia te koe. Pea koe aho koe na mali ai mo koe. Na os palo mesi ai ki he eiki. E tok whakamawai pe taua he mate. Pea he kai ke whai e au ia ha mea. Ko hui he na e kai ke ngata e fuakawa au ka koe, ka nau te fuakawa au ke otua, e tok whakamawai pe taua e mate. Pea tamai lewa ko haka, pau lewa o ke ongo i ke fie mau ha whanau,
e lava pe ke tā o wheinga ke tā pusiaki pe te tā ohi haki i pepe. Ka koau mo tui o ko whalala ka kato e iai pe taimi a e ki te nihanga o mai e ta whanau. Nane o si whakapapau i mai ka te au, ta mai ia ka te au, ke loto lahi, o kune ilo pe ia e iai pe ma whanau, o kune ongo i pe ia he kaike ke i hanga pehe e ki o tuku ai pe ki maua i situation i koe ni e iai e aho e hanga e o tua o whakoloha aki hoku manawa e whanau ne tala mai ke sio hange ko e palahame mo sela na lau ta o na tau leke leka pia tok hanga he o tua o tapu aki e manawa sela aki e whanau pia ka pau na e whaia e ki kia e palahame e whai he e ki e mea tatau kia te taua. Pea na mawhoki koki a pina o ngō i o hiki ako loto pa loto lahi. Kono i ngā e koe ke whie mau hoku hoa aku ia hane whanau. Kau ke mau i ngā ia pe ia ke hoko atu e mamali mo tauhi e ne kovina ni tena e whai ke otua. Pea manofo ai pe, pea whakawheta i kono ngā ko ngahi mea na e lea ako hoa ki a te au. Na e hoko peo mo oni. O a upe ke taimi ko hanga e ki o whakoloa aki hoku manawa ai ki whanau. Pau whawheta i ai ke e ki. Wheta i e ki rinta koe. Tala noa mo e ongo whawhiawhia mo e whakaloto lahi o ku ke whai. I he whiawhi ko e ni pea mo e anga e tupu au ko e ho mo nofo whamiri. Pea i e wheho i moe o ko whiwha amu ke u atu ki a te koe hoa ko e ni. Ke whai ange hao ki i whakamatala. Ke he anga ho o a usia, ho hoko ko e whae e. Ai ana ake no fope i api. O whai ai ho tau i whanau. Kana ika i te ke kumi ngā ue ke alo mawahe me ho whanau. I o malo musiana. Ko e konga ki mua e mamo ui te keiko iai ke iai ko hama whanau na ama ako manga ue. Pea i he tau na maalu ai ki meripoane ko hina na e maua ngā ue hoku hoa i he tawha aki wha computer. Computer programmer he te Austra i meripoane. Pea i he tau a whe na mawhakaukau ai ke mao o ki ewa ki tonga. Pe maalu ko ki tonga, ne lata i hoku hoa o ki tonga, pa ne kohiko ne alu ko ki uta. Pa ne tama ia ka au ke ma nofo a maua i tonga, lata ia i tonga. Pea ma nofo ai pe maua i tonga ai, o whai ai e mawhanki pisinisi mo e mea, kai hu hoku hoa o kuia o toi hoko tene ngā ue ana ia he TCC ko i tonga, he tawha ak whaupolo kalama wha computer i pe. Kau nofo au ia o whakalele holo e mangahi pisinisi mo e mea. Pea ko taimi a koe nei hanga ko he eiki ko e o mai ko e maki i whanau, he taimi ko e ma i tonga. O na uhau pea uia ki mulini o whanau i heni e maki i whanau. Pea ko e maupe ko e na passport Australia pau leo ki toi whoki au ki tonga. Ko hui ko e mawhanki business mo e mea na e whai ai. Pea ko taimi ko e ku i tonga, mantui whoki na lele pea uia e ku mea pea aku self-employed, self-employment ni pea a aku. Pea ko mea ko whai ko alu holo pea uia mo e mongo ki i wā ki he ofisi ko na ngā ue ai. Na uhanga pea o mai e na ki babysitter, whai pe alu holo pe aku ia mo na ua ki ngā ue, talu pe ia miha no wha e lei ki nā ua na e peo na ngo ki kato na ona. Wha o pe ki nā ua ia ai o ave o taktaki pe o ave ki ngā ue. Pea au ke taimi o kou alu ahe na e toi ai mo e ma whea, taimi kou alu a whea ave i peo ngo ki iwa ia ki ai. Pea au ke taimi na mango ue ai, pea blahi hau e hoa ia ki mulini ki ngā ue heni whakapaanga ange e ngō ue. Paka ngai taimi ko ana e pau ki blahi alu au ki uta. He taimi tatau. Paka taimi ako ia, na e pau e peke toi alu pea uia mongo ki pepe ko ni ki e vao.
Pea koe ku mea koko mana tui he wha alu. Koe ki tahine whewhine ia nofo pe ia ita pe ia he namua mo mea mo tama ia mami te alu au ia ka nena ki ha velu. Pāhi au ia he namu mo mea ka koe ki tamasi ia ko ne mea nau whai koe tokoni ia ka te au. Taimi koko huai mo me e hau ia o whakawhakamau e ia e whanki mea o keisi i pe ia. Pa koe taimi koto ape ko usia ku nā mohe te uhanga lewa o fua mai na ua whakaheka ki he mau veni o mau foki lewa ki kolo. Pe au ke taimi ko lahi e u api uta ia o ngowe i pe a fie mau lewa ke o mai e kau ngā ue. Ko taimi koto ape ko o mai e kau ngā ue me i hou ma ko ku lele pehe mau loli na e mea. Alo piki mai kau ngā ue kau ngā ue me i hou ma. Koe alo ai pe kong ki wako na ua pe o tangutu ko he tafa aki. O pehe ai pe mo ui koi tonga. Na kai pe ke hata i mia e mama o ai e whanau mea te au. O whai pe ngā ue a kia o whai pe ia within i pe ia mo e ku tauhi pe whanau. Pe au ko ke he wano no a fitu. O ku whoki ange hoa ki tonga o tamai ka te au. O si o pe mahalo o tonu pea ke mafoki a pea mo i mawhanau ki Australia. Ko uhi oksi o pe ko taimi pe ke na ako, pa o whakaamu ia ke na foki mai pe na ua o ako i mulini. Pea i he taimi ko ia na au lata au pita ui i tonga na ke toi fie ha ua me i tonga. Ko uhi o ko lata ui he whainga mo ui ko i tonga, ko uhi ko maki ape mai tonga o sto la i pele, la i lu, ko hanga pe ui ai ki kapai ka alo at peo ki tu a paki mai e kula i lu, ko kula i pele o hao. Pea na ulata ue whenga mo ui pehe. Pea whainga taaka te au ia ki toi foki mai au ia ki mulin. Ka koe ngā pe ko talango fua ko ko hoa, pea mo si o pe mo oni pe toi fie mau pe ke ako e ma whanau. Pea foki mai ai mo ki whanau ki mulini. Pea e mau foki mai ko ki mulini tala mai lewa hoa. O ku sio o whakaamu pe ia ke nofo awi api o te aloa ngā ue. Kau nofo ko uhi ke nofo o raise up le lei hake e mawhanau. Kai tupe ki a ia ke alu pe ia ngā ue paanga. Kau koe mea mahu inga ki a ia ke raise up le lei e mawhanau ke oa na nau. Lalahi ake hatai mi koe ke matoe lava ia e maua mo mea. Ko ngā he kuna tupu muli. Pena makatuunga me iai e nofo koe i api o tauhi whanau pe ka kok mali pena e alu o full time work i e taimi ko ia ki tua. Pea koe taimi ko ia e ku nofo koe i api ko koe pea mo ki whanau. Na i kai ke nofo ata pe kana uongo i pe o fie mau pe ke whai ha mea ke tokoni whakapaanga ki o hoa. Ko iai na aku whai holo pe e whangaki i ngā ue whakapisinisi holo pe ia a aku o self-employed pe uia i api. Ko uhi ke tokoni whakapaanga ki o hoa he totonge ngahi mo ua. Mo mea pea kai ke ngata ina ma toi se tuata whoki he siasi ko na makau e taimi ko ia. Ia e ngahi kawenga whakasiasi ia fie mau ke tokoni ai ki o hoa. Pea koe ngā ue ko na e whai. Ka koe ku neongo ko ngā ue ko na e whai na ia taime ni na e fie mau ia ke alu au ia ke ngai wheitu o whetaulaki o meat mo ku kau customers mo mea. Neongo teu alu ka teu whainga mai pe ke turi maha fu i hoa e taha ki mua. Ko hi ke uha uki api o tali e whanau ke nau hau o si moho atu ha mea kai ke tali ake whanau pe mo kai ai mo hoa. Pea na e pehe anga koe ku mo ui he taimi ko ia. Neo na e whai e ngā ue ia ka koe mea mahu inga tāpe ia e whanau. Pea koe taimi ko hau e whanau koe tuka e ako. E tuku kātoa e ku mea whakapisinisi a kuia mo mea ka teu focus taha pe ia nau tolu. O ange e ko whai e nau homeworker. Tokoni ka nau te e nau homeworker. Ko e mau alu ki tu awa inga. Ko e nea ko i e nau whanki ves lau loto. He koe taimi a ko ia nau toi hoko pe au ia koe Sunday school teacher ia he siasi ko nau iai.
Pea ko maunki ua la lahi na te whai ako Sunday School pea au ka na ua. Pea ko mea na e whai ko e tala noa i ka nau e whanki pai po stories ko hono a ko i mauloto ka na ua e vesi folofola pea whai mo i mauloto. Ko ngahi taimi mahu inga ia na e pau peke nofo o speni pea mo na ua. Pea kai ke ngatai pea na aktoe disciplini e ki whanau. He koutui neongo na fu ofa ia na ua. Ka koutui au ia ke mea ko te disciplini e te whanau he nau. Fie mau au ia ai home ke i he structure. Ke ia e ota ia he family. O ku kai ke poupou i au ia te fu ofa ki te whanau. O au ia ke taimi ia ko kai peke toi lava mapule i nau tolu ia. E ka koe role mahu inga ia oku koe whae, he nofo koe api, koe toi ako nā ki i mo discipline e ku whanau, ko uhi ke nā tupu hake oku nā ilo ai mea o toton ke nā whai. Pea koe konga mahu inga ia e ku nofo koe api, pa ko mantui taimi lahi, o ko wha aluai ki he, ki o nau ngahi loki mohe, o alo lotu ia nau tolu he taimi po uli, ka ko ngahi role mahu inga ia o oku koe whae, ko hi ko ku nofo i api. Pa ko whawheta i ke e ki, ko hi ko ne hanga o mai hau se pāniti, na mahu inga ia ki he mo ui koe ma whanau, o ne whekau peke nofo i api, ko hi ka ngā ue paanga full time au pito ia. O la vai ke ma whaiwhai e hok whatongia koe whae, ke lava o reisi le lei hake ma ki whanau i api. Malo. Whawheta i e kirin tā. O ke whamatala kau. Fia lahi kai fuke ta whaanofo a tai mo tala noa. Ki he ngahi mea ko e ni. E manatu ki he kuohiri e ngahi mea na e whong mai mo ui. Ka i he koe mea ko whaamu ke wanga whiu i atu ki a ko e mo meniti ko e ni. Pea, nange ko ia ko mo no fona mo ngo i ku whe unga pe mea kotoa kia ki moua. Pea mo ki i whamiri, ko i ui, ko taimi kakato e motu ahe ngā ue, pa ko koe ke whai pe o whangaki i ngā ue, pe au ia self-employment pe ko e ia. Mo ke unga pe ki api ko i ui, ko taimi ko e whoki mai ai, ai ongo ki i wā, ki he tuku ai ako. Ka ea watu ki a taimi ai ako e ko mau toi tuu mai fuko whakatoko lahi ko mo ki whamiri. Wa whetai ki e ki. Au pe ange koe e onki i tamai ki koe a sione. He na aku ha u whoki au, kau toi whoki pe au ki tonga he na aku poaki, mahina e taha pe au ia, ki e paresteni koe o e siasi pentekosi e taimi ko ia, aia koe toko taha koe, une ke i hoko ate ngā ue taimi ni, ne osi peki a whokapuke mo ui. Pea na e awe poaki ki ai, foi mahina pe taha koutou e whoki mai peki ngā ue, ki e siasi pe koe i sopu, pea na e o mai lewa toko taha ke ne hau o ki le o ai ko hui koe ku hau pea whoki ai. Pea hau whoki pea na e i ku kai ki utou e whoki, Ko hui whoko taimi ko e ni, o ku te eke ke fu maheni whewhe e ongo ki iwa mo tolu. Ko hui ka unofo heni ke whakalata holo pe ka naua mo mea. Pea i kuai o mohanga o whaile e ku pe pā heni, ke owa na unofo o heni. O whakahu ko e ku pe pā. Ka ko e ku whehui a ku ia. I he anga koe ni koe, ai toi whakatoko lahi mai koe ho mo whamiri. Koe hae anga ho o whakaukau koe ki ai. Na mongo i pe o ko mo toi hiki ake ho mo kawe ngā, mo ngahi mea koe ia koe hae tu unga na. Na e hoko koe ka moua pe hau peke taimini o ku tau kei. No fofoki mo ki mou tolu. Malo, musiana. I he o koutui koe taimi ko o ku ngā ue toko taha i pe full time ha toko taha i mea koe whamiri. O ku ia i pe ai pole o i mo ui o pau ke whihanganga ia mo i whamiri ko ia. Pea nai pehe pe mo kua usia.
Ka koe tawhaaki ke tauhi koe whanau. Nā kai ke wongo i au ia ko ha pōle ke a te au. Ko hui pe ia he na aku sai ia au pita he mea koe tauhi whanau. O ko love e au ia spend time with kids. Pe o ko sai ia au pita au ia he mea koe tauhi whanau. Pa whatai me ni o ko whakaamo au ia na toi kei whoki whanau kia kei pe. He ko ngoi au fu vawe au pito e nau lalahi a nau tō. Te kai ke pāhi au ia no race up ki nau tōlu. Pea na kai ke wongo i au ia na i ai hawhainga challenge he kumo ui e hoko koe whae. Ka koe challenge pe o ko wausia. Koe full time employment i pe ko hoku hoa. He ko paulewa ke li ke te ai e ki te tuunga standard e te living ke whakawheunga pe ia ki he mea ko kumau. Pe pauleu ke ako e te moui a ki tai ke te topono pe he ki mea pe ko kumau. He pe ako e kauia he mea he kumoui na e pau pe ke wheinga ke whaka poto i ki mea ko toa mo content pe kumoui he mea pe ko kumau. He? He au ia ke taimi kai pe to o kai pe ke to kumi haku wala fo o ku ia ha taimi. O ko tok look forward ke taimi ko kilismasi mo mea. He o maua whanki i kifi me he family mo mea o mai ato ki ko fo o pe ko hat te fo i kaloni. He pe te whainga lewa ke lele a ki ia he fo i tau ko ia. Pe a koe hange ko whanau. Toi ave foki loto pe ko hao ke toi ave e ma whanau a maua ia ke Christian school. Ka koe school ia koe private school ia utotongi mamafa ia. Pea ko pau ai pe ke toi whaka poto i ai ki se niti ia o kumau. Ko uhi ke tuha mo e anga koe nofo. Pea ko manatu e taimi ko koe e ku whaalu koe ke kumi koe wala ko koe whanau he tau fo ou ko toa pe. E aluange e ngahi whae iau, kumi holo ngahi wala fo ou mo mea. Ka koe wala fo ou fo keo fu mamafa au pito ia. Te urak alu ato au ia o whakasi o holo second heni. O koe ngahi wala ako second heni pe api ako. Te urak alu a whakasi o holo ai e u wala ako e whanau. Pea ka mau katoa nau saisi, pa ko whawhetai e ke eiki ko nau wala ako ia i he tau ko ia. Pe toki iala pe au ia ki he wala ko fo ou, ka peka ke mau hasaisi ai o hata. Pe na e pehe anga ko koe ku challenge ai mo ui ko ka te au. Pe a hoko atu koe ke komoto e hau ko ki he ni. O ko wongoi, o ko pau ke toe wheka ngai mea whakapaanga ia. Kono ngā whuki toi mahiki ake familia, toko lai familia, me toko whaa o toko fitu. Pei kai ke ngatai ma omi koe, ai ongo ki tamai ki koe ni, ma whakaamu peke na toi huu peke he private Christian school tatau pepe mo e ma ongo walalahi. Pea nai toi whakahuu pe mo na ue ki ai. Pea koe mea koe na e hoko, ko taimi ko kulahi ai koe e te ngahi fie mau koe family, ko taimi au toi lahi anga te whakawhalala koe ke eiki. Amen. Pea ko sio ki he, ko witnessi pea uia e ku sio tonu ke tāpu aki a eiki na e whai ke family ko ni. Mo ne hanga whakalato ngahi fie mau koto ape. E taimi kona mou hau e koto ko lahi, ko sio mata ki he mana a eiki he ngai tawha aki la. E ne hanga whakai, ne hanga whakalato ngai fie mau ko toa pe. Kai ka taimia e fie kai e family, pe ia hawhainga fie mau vivili he family. Ka koe mea pe ko pau pe ke tau liu ki tau tolu ia, according ke mea ko tau mau. Pea kai ke ngatai, nai toi whaka matapa e ki a te au, o ne tohanga o mai, ai ngā ue ki a te au, o ko lava pēr whai a pini. Ka koe ngā ue ko ia, o ku toe lahi yang ei e wahe. Pēr hoko e fo i whainga māli e ko kuhan koe he eiki o whakaawa mai, ke lava whea wai e ngahi fie maulahi e whamili, ko hui he na e hau e paanga lelei ke whamili,
o lava o whiau aki a ngai fie mau kotoa pe. Pea i he a wat ke taimini, ku vili foki e maungo wala lahi ke na ako university pe na ua pana to ngā ue part-time pe na he taim tatau. Pea kuia i lewa e na tokoni. Pea i he a uko ki he tuunga ko he taimini, kou sio koe o ko kamata ke la lahi e whanau panau independenti. Pea ku nau tala mai ka te au mami, ka pau ke toi fie foki ko pēsiu ho kauria, o ku ata ia ke alu ko pēsiu ho kauria e taimini. Pea ko ia ko tuunga ko ia ko he taimini, ko toi alu o pēsiu e kauria e tawhaaki koe ai lao, ko hui he ko wongo i pe, ko la lahi fe unga e whanau, ka ko taimi ake unofo o develop e mo ui. Malo. Iyo. Whawhetai he eiki. O ko ate ki whehu i ko eni rinta. Whamalo he ngahi whakamatala. Whakaofo ofa mo mahino lelei. Ai anga i tuku au mai ho nofo whamiri. Pea toko tui pe o mea mai ka whiwhine toko lai. I he houa ko eni. Ki o whakamatala o kunau fōu i ngahi whaingata alahi koe uhi, koe ngahi ahoni whoki ko hiki totonge koloa kai uma a. Ai mea kotoa hiki totonge ngahi api. Mo mea ka o kunau stoa kolo ngahi whamili lahi. Ka koe hange ko o whakamatala. Koe ne lahi ange koe ngahi pole mo ui. Ko e te mātu aki whakawhalala ia ki he eiki. Pea ko whamalo atu ka ko ati ki pehu i koe ni ko teenage whoke whanau he taimini. Pea ko wako e ngō wahange ko i alalahia university, kai kei high school o ngō ki ua iki. Pea ko e ku whehu i atu, koe hui he koe taimi koe ko teenage ia e whanau. Ko ka mata rewa ia ke nau manganga alu. Koe mea ia o ku hoko he ngahi a honi pia moe kuonga ko e ni ai mea koe manganga alu koe ai to utupu. Lo tonga pe unau ke ia ko pe ki nau tolu ia. Ko nau osi manganga pe ki nau to ke alu. Pe unau hau ki api he taimi to tonu e tuku ai a ko pe unau to e alu anau to ka feitu. To e fia fi pe lo tonga pe ufe mo ue kina e mātu a pe alu ki nau a ngā au e pe ha. Ko nau to e hua te matapao alu. Pea o ku ke hanga whakatoa ngai, o ku iai ha whai kehe nau mo ui. Me he taimi koe e nau ke iki ke nau hoko koe ni koe teenager. Malo musiana. Ia o ko wongo i pe o ku iai e ne whai kehe ka i he tawhaaki lelei. Ko hi o ko sio ke whanau he taimi, o nau toi whakapoto ange. He ko kamata whoke nau matua, pa kamata ke nau whakapoto. Nā nge ko sio ko ni ke wongo ki ua lalahi. Nā kai ke amanaki au ia te nā loto lewa nā ua eke nā alo ngā ue paanga. Ka kuna osi vili pe nā ua ia ki a maua ke tukuange nā ua ia ke nā ua ngā ue paanga pe ia mo ako he taimi tatau. Pea ko sio ko ke nā alu ko ngā ue, o kuna whaka poto au pito. O kuna seivi e nā ki se niti, o kuia e nā tau mua. Hange koe na fie mau foki, he koe ngā koe mau ki motu i mea lele na e taha pe ia alo lahu kuhoa. Pea kuna sio na ua ia, o fie mau ha na ki mea lele a na ua ia ke na alu ai ki he a ko, alu ai ki ngā ue. Pea koe mea ko na ngā ue, ko na ngā ue ko koe pātaimi ko whai, o na seivia e na ki se niti, o la vai o kone kakato pe koe e na savingi, kuna hanga lewa o whakatau keshi pe e na ki ka o na ngā ue a kia. Pea koe na whōnga o kuna peheni, o kuna uraki seivi ki na ua ia tānaki ake ka ia ko au i meilangi, e tāhine o mau ia o whakatau keshi ia, o mea pea osko apea, kone mau koe ka ko alangi na toi ngā ue lewa seivi whakataha lewa ke ai aki lewa ia ha mea lele ia a teki. Ko uhi he neongo kuna ke ngā ue whakataha he taimini
Ka kuna ilo pe na ua e fie mau i ke na alu ke heke. Pea una fie mau pe na e na whakatou mea lele. Pea ko sia koe ki he, ke sia koe ke nau tupu hake, oku kamata lewa ke hau e ata mai whakapoto pe ia ka ki nau tolu. Mea koko ku whatoa ngai he whanau. Pe hange koe ni koe iai e ku ngahi whatongi o ange ke hongo ki iwa tangata koe ave ve ki hala moe mea. O kai ke toi whakahela ko ne a upe ki e fiafia koe osi teke e toa ia e ngahi mea ki hala osi koe whakafoki mai. Pe au to koni lahi au pita mosileka ia ka te au. O kou sio, o alu pe koe nau lalahi mo nau independent pe au nau tokoni au pito. Ne eksio. Pea mo mea taha, koe mea pe taha kou whakato ngai, o kai ke toi lili ui he nau whonga, koe nau nofo mau. Taimi kona nau nofo mau e koe nau keisi, o kei pehe pe ia he taimini. O kai peke nau alu noa ia nau tolu e ka wheitu, ko na alu na toke e ako, alu ke nau ngā ue. Koe osi pe koe nau hangatonu, pe o hangatonu ki api. Pea ka pau oku fie mau he ngoa lalahia ke na ki laka atu ki he kauhala koe ke api koe na grandmata koe taha. Oku pau e peke na poaki na ua ia ka maua, ko hiki peke ma ilo e wheitu ko una alu ki ai. Pea kou si au ia, o kai peke ia ha mapalo palema a maua ko hui, ko alu hake koe nau tola lahi pea, ve alu e ni ihi ia pe te nau manganga alu nau tolo kai ke lava ia pule. Pe au kai peke uila uia pe koe haa kau sio kai peke li liu ai mo ui koko o nau iai. I e tafa aki ko ia. Pe mo e ku sio pe aku ia. Ki he toi fu close yang e aku ia pe mo e nau tamai pe mo e whanau. He nau alu hake koe o fulahi. He ku lava le vai ke nau hau lewa ke atamai whakapoto, ke nau sio ki he ngahi mea koe na mahanga ko reisi ha aki koe ki nau tolu. O toki mau inga maali e ka te nau tolu, i he taimi koko o ku nau lalahi ai. Pea koe kau ia he mea ko whakatoa ngai he whanau, pea mo sio pe aku ia ki he lolotonga koe o ngahi tau. Te kai ke whakatoa ngai au ia kou fru pe koe nau tamai, hawa i hala o mahino ai e taimina nau fowa i koe he teenage. Tau si o pe, ka pote tau si atu hawhaiva, anga koe kau teenage. Ai whakakina mo kai la ke mātua, haaki mai matapaka pa o koe tai fie maali e ia, lea te mātua o haaki mai matapaka e hu ia alu ki tua. O te keike kou fru e au ia hawa i hala pe he pe mo i toko whākoni. Ka mata pea me ia langi, teki, pe mo toa, pe mo mosileka. Pa kou whawheta i eike eiki. E ksio aku ia, teike uhanga ilo hawa i hala whanonga pe o fōwe e mo ui, o a upe ia ki he taimini. Ka koe mea o kou ilo i, ko taimi koko o ku te raise up we te whanau pa te discipline koe nau keiki. Te nau alua kuna tofu lahi, he kai ke ngā loia he nau mo ui. Au kai ke pako whaamea au whaawahe mai langi ka te au. Mami, kou alu koe ke ngā ue, koe ta mai ke au nau tala mai. Ai ko vaipa ko ia, he koe ke si o mai ho o mātua koe. Kau tange pe langi ai kai. Neongo koe ke heni e kongo mātua, ka koe ku tae whi, koe tae vaipa, koe tae inu, koe choice ia, koe whilia a aku. Kono ngā he kai peke loto au ke kou fru i ha mea pehe. Pa kou sio koe ki he vai hala koe kou fōwa i koe whanau koe ni, o kou whaka wheta i lahi eike eiki. Kou hi koe tataki pe ia e eiki. Kou hi he koe taimi ko toa pe ko nofo ai pe o lotu i e whanau. Koe au ke taimi ko mohe ai, o kou mawhiri holo pe au ia, moe koe taimi ko mawhiri ki he lotu atu ke whanau. Kona ngā ko whanau aku ia nofo pe ia hoku loto he taimi ko toa. O kai peke mangalo e whanau aku ia i hoku loto.
Pea kou ilo koe ku ofa lahi taha ia koe ka te nau tolu. O whakaha ia he mea koe ku lotu i ki nau tolu. Pea mo te kaki ki nau toke e ki. Kou i ek mahino ka te au. He kai ke mui mui e pea mo ke isi ofi ek whanau ho wai wawha. Ka koe fofonga o e otua. O ku whelele aki ta ka ia hono malu i ek whanau i ha potu pe unau iai. Pa kou whawheta iai ke e ki kou hi. Kou ilo koe mea lahi pe ia koe te mo ui lotu ke whanau. Pea mo mea mau inga ke whanau, ai e na wongo i ai ofai api. O kou tui o hu e whanau toko lahi alu ki tua. Mei api kou hui pe mole ai ofai ia mei api. Pea koe mea mau inga ia ke ongo i e whanau, o iai ai ofai api. Pea kai ke ngata i o ke na wongo i api o kuiai a stability i e family. Kou tui o time lahi o alu e whanau me i api. He koe ke na wongo i nau tō kuiai ha stability, ha stable environment ia i api. Pea makatunga e nau hu koe ki tua. Ka kou tui, ko ngai mea ia koe, au pau ke create ia he mātua. Ke iai ai mea koe offer, ke ia stability environment i api ke tupu a kai whanau. He kono ngā he compete ia mo ngai whakatau wele ke he ia ai whili ia i tu. Ngai mea au whakatau wele ke nau mo ui ang ko ngai peer pressure. Ka o ka pau o ko ngoi he whanau ia. Kai ke to ia ha best place ia ke nau mo ui ka ko api pe. Pea ko api pe te nau lata ki ai. Pea ko mea o kei lotu pe he taim ko toa ke eki. Ke ne kei malu, ne kei puke e whanau koe ni, kai ke malawa e maua ia aki hamaiwi, ka e lava pe ia e otua pe mo ne tokoni mai, whakapotoa e loto e whanau koe ni. Pea kou tui koe ki, pe ia koe lotu, pe mo tuu pe whalala i he eiki e taim kotoa. Malo. Whawhetai i eiki rinta, koutui ko o si maala me a kotoa pe i ho o whakamatala ki ai, i ho o hoko ko e whae pia o kuke matu aki tui. Mana tui o ku takitaha mo ona pe tui pe takitaha mo ona e whiri. He ikai ke o mai ai whahinga tuu ngai mo ui o ku iai e whae ia koe kau single mata. Pea kua pau ke nau si i alu o ngā ui. Pea ka iho o whakamata la, o kuke whakamata la i whai ngā usia ko koe whae na ke nofo pe i api. O tauhi ho o whanau i api talu me ki kai iki, o a uai pe ki he ahoni. Pea aia ko ho o tui ia, ko i whehui whausia ko o atu, aia ko ho o tui ia, ko e mea ia e iku anga lele ki ho ki i whanau, ko e ngahi mea koe ni o kufuke whai, a ia ko ho no whope o ngā ue me i api, mo look after ki nau tolu, ka te pu ho lotu koe ma nau tolu. Pea o kuke whalala ka katoa ki he eiki, ai o ke tauhi ki ai, koe o tua ia o kune tarilotu he mea kotoa pe i he te whalala ka kato koe ki ai. Ko iki fo i whehu i whaka o si pe ia. Malo musiana. Ia o kou tui lahi ki ai, koe mea lelei taha pe ia koe te whai koe mai te whanau. Koe te nofo i api o reisi ki nau tolu. He koe te nofo koe api o mauai hato taimi lelei ki whanau, o ku te watch ki nau tolu he hanko o ku nofo koi api, o ku whakatoka ngā i pe auia e taimi ka pau e ki hange koku. He o ki lahi whakalongolongo e taha ia pauongo i auia hange koku tae fie kai. He o ko nau whanki mawhihunga taktaha nau tō ke pūlia i a te au. Ko uhi he ko nofo pe api o si o ke nau mo ui he taimi kotoa. Pe au makatu ungai e alo tala noa ke taha ko ia, ko hapalo palema u hoko ki ai. He? Ko hi ke ne vahe mai, pia u whainga lewa, pia mo tokoni mai a eiki ke iai hano tokoni.
Pea ko fei tu ulelei taha pe ia ko api. E nofo ko e whae. Ka i he taimi tatau, o ko lau ko au, o ko monu ia, ko uhi na e whakaata ia e hokohoa, i he ene whahinga tui pe ia a ana, ke nofo i api, o full time mātai, mo tok whai ai pe e ku ngahi ngā au e whakapisnisi au ke tokoni ki ai, kai alu ia o ngā ue paanga time kakato. Pea koe tangata ngā au e mālohi au pito e ni pea whakapoto-poto au pito, o maulava peo survive he futau ko e ni e mau moui. Ka i he taimi tatau o kou ilo o kuea ngahi whae ia, o kai ko ha option ia ka nau tolu e nau alo ngā ue. Kua pau ke nau alo nau tolu ia ngā ue paanga, ko hui ke nau moui ai pia mo e nau whanau. Hange ko e si kau ui tau, kua mole ho nau hoa, pia kuea kau single mata. Ko pau ke nau alo nau tolu ia o ngā ue paanga, he kai ke fuiai hataha e tokoni ka tek nau tolu. Pea kou whaka apa lahi au pito au ke kakai whewhine ko ni. He kou sio ko ki nau tolu o nau whai e whukaluse whai lahi e nau moui. E nau whainga ke nau moui, whainga ke moui e nau whanau. Pea kou tui, o tatau ai pe ia pe koe whae kita o ku te alu o ngā ue paanga i tua. Pe koe whae kita o te nofo pe kita ia full time mātai api, pe koe whae o full time mata pe api mo toi whai ai e ne ngahi ngā ue self-employment i pe ana ia i api ke tokoni ke hoa. Ka kou tui, koe ki pe ia ke mea kotoa, koe mo ui lotu ai whae. Tatau ai pe ia, te alu, he kue lahi e ngahi whae ia, nau alo ngau paanga ki tua. Ka au tupu lelei au pito pe nau whanau a nau tō. Kai ki apalpale mai hoko ka ki nau tō. Pa kou tui au ia koe ki pe ia. Koe mo ui lotu ai whae koe mo ui o kune ilo ai e ki. Koe mo ui o whalala ka kato ne mo ui ke e ki. Ne onga ne alo ngau e paanga. Ka koe ne whalala tu ia i e ki. Pa koe ne foki koe ki api o kune spend a quality time pe mo ne whanau i api. Whai hano whakale kesi e nau whanki mo ui. Pe kou tui, ko ngai whae i ok whie mau e ngai ahako ni. Ko ngai whae o whalala o tua, ko ngai whae o mo ui lotu. He koe lelei anga pe e whanau e ngai ahako ni. Ko hi pe ko mo ui lotu ai whae. Mo te kaki e whanau he taimi ko toa pe ki he eiki. Ko tui o hange pia ko tau relationship i ko pia mo e otua. Ko tau spend taimi pia mo e otua e taimi lahi. Oku iai lewa e tau wā ofi pia mo e otua. Pia pehe pia mo e te spend a quality time pia mo e te whanau. Neongo ka pau te alo ngau e paanga. Te foki mai he whiawhi o whainga ke te spend a quality time pia mo e te whanau. Neongo te ngai paanga ka kei lava pe ia ke iai ke te pon pia mo e te whanau. Pia kou tui, o koe ke ngalo e te whanau, e te tau anga au whai he ko hinga e te alu ko ngā ue, ko ngā ke, ko hi peko nau kaha o. Pia taimi lahi, o ku iai e ngahi huse pāniti au kei mo ui whakawale vale ia, ka koe whae ia, koe klu ia, o nehanga ia, stick together a family. Pia kou, whapapalahi au ke ngai whae ko ia, o nau alu ki tua ngā ue paanga, ko hi peko nau whanau, pia tatau pe ia pa mo ngai whae, o nau kalu se whai e nau mo ui ka nau nofo i api, ko hui peko nau whanau, pia kou tui au whengau e aki e mea ko toa pe ke lelei e kakai o nau ofa ke otua. Malo. Wheta i e ki e rinta ko whamalo atu ki a te koe ko ui ko e ngahi vahe tāpu aki au pito ko ke whai o i ka ingata i e tau whanongo ki ai ka koe kakai ko toa pe me he o pe o ku nau whangau e aki a e mamata mo e whanongo ki he ki polo kalama o tau whai atu me Australia o ku hoko ko e tāpu aki ki he tamai mo e whae o kuna whanongo o nau whanongo mai ki he vai ko e ni
Pea koe ki whakama opo pe e kou whai ki he ki ngā ue ko ta whai i he whiawhini. Ne ongo ko osi mau maari e mea ko toa ia i o whakamatala pea o ku mahino au pito i whakamatala ko toa pe o ku ke whai. Kai hange ko ho'o lau koe mo one koe tari ki o tau ngai whamiri i ngai aho koe ni koe lotu pe. Koe whae pea moe tamai i he whamiri ke na mo ui lotu. O whaka amu he kuonga whaka osko e ni, o ku where pe lotu, pa where pe e ta wō ki he lotu. I he ngahi aho whaka osko e ni kuonga, ka koe whie mau ki he whamiri, ke hoko e tamai mo e whae, koe ongo mātua, ko na osi mau hona salvation. Kuna osi tari mo one a kalaisi ki he e na mo ui, pea na tu u whakataha e tapa kotoa pe. O ku ikai ko e whae pe, o ku nofo ke mo ui lotu mo oni au pito o malawa e ngai whae. Ka ko e pau ia ke na tu u whakataha mo e huse pāniti. Tai milahi ko e ngahi huse pāniti, fo ke ngahi ahoni, ko e nau alu peo ngā ue, ko e nau hau, ko e whiawhi, kai ke nau i api te nau mawahe ki nau tolu, ke nau o ki nau tolo kawatonga. Pea nihi ko e ngahi tamai e ni ihi au, nau kei whai e nau tolo inu, ai ngahi kawa mālohi mo, ngahi mea kehe, o i kai ai ke tuu whakataha e whamiri e ngahi ako e ni. Pea ko e kutui o ku fie mao e tamai mo e whae, ke na tuu whakataha e ngahi ako e ni. Ta tau ai pe u alo e whae o ngā ue, pe u kai ke alo ngā ue, ku i api pe, koe tamai pe u alo ngā ue, koe pāwia ke na foki ki api, koe taimi e whiawhi, koe taimi e ke whai ai, ai lot whamiri ai whamiri. Pea tuu whakataha, pea au tau a manaki ki a whamiri lelei. He u tau ilo, ka koe whamiri lelei, tene hanga i a whanau i mai, ai society lelei, ai kolo lelei, ai pureanga lelei, mo siasi oku lelei. Koe uhi, he unau mo ui whaka o tua, pia kua mao nau whaka mo ui, pipiki ki e nau tui, whakawhetai ki e ki ngai a koe ni. Kai ai haki wholofola te u atu mea haki i vai mini pētaha. Ko e wholofola a sisu. Ia sione vahe o no, ia vesi wafitu ai, pia iai mo ngahi vesi ai, ko rea ton pe a sisu ia ke kakai ko ne talange. Ke nau kumi ki he kai koe o ku tolonga. O i kai koe o ku auha. Ka koe kai o tolonga ke na wai ki he mo uita e ngata. Whakawheta iki eki mana tui koe ngahi aho koe ni, o ku tau alu foki pea alu e kau ngā ue, koe alo kumi e paanga koe uhi koe ngahi, kumi e ngahi kai koe, o e tau he whamiri mo e ngahi mea kehe. Whawheta i whakaafo o whakaaku toi whakamanatu mai sisu. Ki he taha kotoa pe o e ngahi whamiri uke alo ngā ue. Kumi ki he kai koe o ku tolonga o a uki he mo uita e ngata. Whawhetai ki he eiki, oua na ngalo ai mea ko ia i he tau mo ui. Pea koe nau wheheu ia ka sisu. Koe nau talang, he koe hae mea te mau whai. Ke mau whai ai ngahi ngā ue koe, ai otua, ai koe uke ako naki iki mau tolu ka mau kai. O ngā ue kumi whe kumi pe ki he kai koe, ki he mo ita e ngā tā koe o tolonga. Pea talange e sisu ka nau tolu. Koe ngā ue ke mō whai, koe tui pi ki tai ki a te ia, na ane whekau i mai au. Whakawhetai ki he eiki. Kai ke toi o mai he eiki a hafu ngā ue ia whihango fulu. Ke hāmu hea. Koe tala mai, koe tau fo i ngā ue pe, koe tau tui. Tui ki a te ia, na ane whekau i mai au ke whau i mamani. Whawhetai ki eiki. Koe mahu inga ki he tangata, mo e whewhine, i e huse pāniti, mo e uaifi, mo e nofo e whamiri. Fie mau e eiki, koe fo i ngā ue ke tau whai i ngai a koe ni, koe tui pi ki tai. Koe tau tui pi ki tai pe ki he eiki ko sisu ka laisi. Ko tau osi mau e tau tolu,
ai mo ui, ai family lelei, family whanau, kai ke toe he, ko uhi he ku tau tō whakataha whai fo i ngā ue, kouna ki tau tō kia e sisu, e ngahi aha koe ni, ai whie mau ke tau tui pi ki tai. Hallelujah. Kai ke toi ua e pe toi tolu ke pehe mai, whai e ngā ue koe ha, whai e ngā ue koe ha, whai e ngā ue koe ha, i kai taha pe fo i ngā ue ke tau whai kau karisteane ngai a koe ni. Piki mate ki ho o tui he ngai a koe ni. He ka i kai kau e tui, he ka whakahoi fua e ke o tua mea te tau whai. Koi aku unu ki he o tua he ngai a koe ni. Koe pāwea ke ne tui oku ia ia. Koe tau unu he lo tu ki ai tau tui, tau unu atu, oku tari maho tau e ki ke whakawhanongo mai ki tau lotu go o whai. Oku ia ia. Pea tene to tongi hākiri ki he taha ko toa pe, oku kumi hākiri ki a te ia. Whawhetai ki he eiki, koe ngahi aho ia koe ni, kau ngā karistiane, tamai moe whae, ngahi whamiri ngai a koe ni, tau piki mate ki he tau tui, ko sisu kalaisi, ai ka mata anga, moe ngata anga e tau tui. Tau nofo ka sisu, he ko sisu e tui, koe tui koe whakawhanongo ki he wholofola ai otua, ko ia une o me tui ki ho tau loto. Koe tui ka sisu mo e wholofola. Koe tāria ke tau mo ui ngahi a koe ni. Whawhetai ki he eki. Ke tau loto. E tamai mau whakamalola ki he awhiona. Ko i ko tuku mai whai ngā maari e koe ni ki kei whai. Ai talaki ai pe ko speri e awhiona. O whakafou ke si ngahi whamiri i ngahi a koe ni. Mautui o koe ngai whamiri, o nau whai ngata a ia ngai a koe ni. Ko hui koe anga e whanonga anga he mo ui. Ka koe ku lotu kia te koe lau maari e maoni oni. Tokoni ho lau maari e. O ana ake tuku ke nau maha nonga. Ha fie maari he tu unga pe mo ui o ku nau iai i ngai a koe ni. Ka ko hata mai moa wha e, o ku te eke ai ke na maka tuu ia te koe mo tui pi ki tai kia te koe. Lau maari e maa oni we i make he awhiona o na loto. Whaka aki na ua ke na au ilo mo oni ai mea to tonu taha ke na whai ko e na tui pi ki tai kia te koe. Tāri mo oni koe sisuki ho na loto. Ke hoko mai a Fiona ko koe ia hona eiki, ko koe ia whakamo ui, ko koe ia o koe whakama opo na whamiri. I he ngahi aha koe ni Lord. Tā pekina a Fiona si ngahi whamiri ko toa pe. Whanau ko nau hūki tu a he ngahi a koe ni me api Lord. Whanau o ngō i Lord o kai ke nau maue ofa whakaotua ho nau. Ngahi api ko lotu ia kia te koe. Sisu. Whakae a Fiona ho o ofa. I ngahi whamiri, Lord. Tuku i ho nau loto, ai ofa. Tuku i he loto maa. Ai konse nisi, Lord, o ku tau ataina. O ku ta e melenga ta maki ki he otua pea moe tangata. Pake ngawe make he ngai whamiri, Lord. Tau takao fo au e nau mo ui. Ke nau hoko koe kakai ai a Fiona. Kunau tuku pā, kai ke siwa e nau amana ki ngai a koe ni. Ko nau tui pi ki tai kia te koe. Ko mau lotu ia ta mai wafa peo kalai sisu, ka ko mau whanga mo ui. Amen, amen. Whawhetai ki eiki.